Have you ever wondered maita mutaro tevete mnaboni county ya county chetu generally kuona ye county unaona county ya Kisii wada wada chetu generally okonyoro muntu okwe chief au muntu okwe chief officer in 3 months. Yes. Story building yogendete kwa gachu my friend bako kukuminga. Hey, what's happening here? Mimi sisemi kitu. Onyetali obokurumi DUDUS yangenze yetu ya Kenyera agare sana. Tonyoro munyagitali one time. Asepechi akabire gazeti ya Taifa Leo by the way ni watu roboti gai gabuna omokoria obonchoreri yomo okorokwa bakomorokaga iga Alan Robert Kibaki korwa chinsemo chirichia o Karatina account ya Nyeri buna bono atigaire ko koinyora buna Kibaki uyo sirete bono murayo gatatu wense ya Kenya amoete shiringi 20 kikamokonya kuigoria account kera alego cha kebia sara biaye ikikiagerete agenderete buya guikabono actually kukwandira Kibaki na rola notice getebe kira sengazeti ga na bunge serikali ya county ya Nyeri bakotebanga litikulia mambia mbatuale izito kurovekana procession ya ukurovekana lakini gotaligwa kuhikilikende asenge ncho ya masikani yo mugako ya lafu butukobwa mambia bamanya gotwara ogokesha kurwa masikani yabo gochiase nyagosira Mwai Kibaki. And by the way university kurukunga Mount Kenya University yabekira special feature ga yokumolera Mwai Kibaki asepeje gatano kaberenga seti ya The Daily Nation timanye tigo sena ndino bwate kende igoro yomo omugano Kibaki norogenderete ga igapaka sepeji ya kane actually mpaka sepeji gatano gazeti ya Taifa Leo ikirengo kwa na bale kuna Kibaki amokonyete Moi korwa asogosibwa watanga serikali ya Moi ngati serikali jilichia wate ufisadi nyinge. In fact umugavana uyu mugavana we county ya Meru Kiraitu Murungi agotebanga nalenga somo stali ubusiko konya Moi tabwatwa na Kiraitu Murungi nere na uteti sana kubwatwa 1990 mwaka liwe mochimiki na 90 ekera tamete kurwa sense ya Kenya ya America dabe kubyara aba seneta boygo by the way asepeji akianda litikuligora se bunge ya senate bate neti bikaro byabo kuruwa maskani yabo yo muhelio ku eulogize negosira Mwai Kibaki mugano inigora sepeji akianda enga seti ya The Daily Nation wasokana gotigana mugano okibaki na gosoa sechia siasa chinde kolenga ne gazeti ya Taifa Leo. Yes. Stephen Kalonzo Musyoka bona babwata ni baya nigo bago sereiri uchiko korua asoba mubolibwa Azimio la Umoja One Kenya onye Stephen Kalonzo Musyoka tali guchiko chorwa koba omode koba mokonyi Raila Odinga ona basi yake basi jinsi wametishia kujiondoa kabisa hakuwa nega nyina basubati barase competition yoko nyuma muno mosajo yo chunga sana onye kubwate kierera kanyomo na igweta babwata ni baye bagote bamba bwate goita ni kimi. Let me ask by the way, let me ask as a common Kenyan. Kalonzo Musyoka noroje buna kumya mangana gocha chitata moina aya no tumete moina akemina injene bali muri oriyo ndaru konye kuwate Raila Odinga abantu bakebanga moina ebintu bikarosa akino buyambulinga ntu abanete ndio na ultimatum ntu abanete nga One Kenya Alliance yabwata segochia na bado buna ntu atebete nane ntu abanete aiga buna nabato konya kubana buna Deputy President William Ruto agochora running mate yae na Raila Odinga agochora running mate nani siasa ngotwalire bichenga of course politics will change kaka this regional politics bona ego changa okore miremo and can I tell you something? Oh yes, ego nde ya Deputy President nere ego chakutana kwa sokili ya tali running mate lakini ekerondo kukuligerelia semo ya Kenya kwanza yekora wona Deputy President to be very sincere iko bakorekana ngira babere raisi gochora running mate batabwati muochoka no buna Azimio la Umoja One Kenya. Trust you me Azimio gikuganya baka babegererie eta baba mayakobeka onye mbali kobeka lazima Azimio tekobeka tuwatangoja lakini IBC aliwapatia deadline si ndio yes oh no deadline inki
waroje petition ya presidential petition chikure chichaito cha 2017 ndi babekete kina Lakini sasta yabo No. almost sasta yabo lakini kama Kenya mbaroje icheko kodebya randi yatoganya mbaroje dia banya gutoganya mo no batoganya fine but this is politics yes it is muna politics bakoleta I'm telling you babwate line up bali muna bakuunleash oyo ponto bakuunleash moinano ne game ye draft ameza igoro Lakini abiste gosie kubaka 11:59 on 16th of May trust you eli tariko be kuno 11:40 lakini lakini kumicha babeke wekera nyama chiki yagera fine no problem me I have no problem na babeka saa 5:59 lakini baikera nilichi kigendekerene no commit the deadline entongera kwe cyane sana dudu simu no rega sepeje ga town alimo ase scientific researchers bakotebanga out of research bakolire